la ría comenzaba a subir espectacularmente de nivel. Las pérdidas van a ser impresionantes. A las 9 de la noche ya llegaba a 4 metros y a la 1 de la madrugada pues aproximadamente unos 8 metros de altura. El agua ya hasta los primeros pisos. Comida, pasamos sin comer. Agua, lo que más agua. Izan zen egun itzela. Nik egun uste dut ikusi olatori herri barrutik etorte. Sekule bez. Este es el aspecto que ofrecía esta mañana el casco viejo de Bilbao. ¿Quieres decir algo más? Pues yo lo único que quisiera saber que tengo un hijo en San Sebastián y es que lo puede oír. ¿Cómo se llama? Julián Javier. Por favor, transmitir el mensaje que estamos toda la familia bien, que no se preocupe. Y ahora también quisiera saber del que no sé si en San Sebastián nos han dicho que ha pasado mucho. Queremos herramientas para trabajar. Queremos herramientas para trabajar. Queremos herramientas. Eguerdion eta eskerrik asko oroimen eta omenaldi ekitaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Gaur, 40 urte dira hementxe, Zazpikaleetan eta Bilboko beste hainbat tokitan, Uriolak izan zirela. Urak besteak beste plaza hau hartu zuen, plaza barri hau. Eta neurri batean dena aldatu zuen gertaera hark. Hoy se cumplen 40 años de las inundaciones que asolaron Bilbao. Queremos tener un recuerdo para las familias y los negocios que fueron afectados aquel día, porque sabemos que estas fechas les traen recuerdos desagradables. Pero hoy vamos a tener aquí música, berchos y cultura para homenajear a quienes hicieron frente a aquel desastre. Pero antes de nada vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria. Vamos a viajar atrás en el tiempo. ¿Qué pasó en 1983? ¿Qué pasaba entonces? Oso garai liskartsua izan zen, bai Euskal Herrian eta bai munduan. Gatazka sozial eta politikoak ziren nonahi. Gerrak, invasioak, Iran-Irak, Nicaragua eta beste hainbat. Y en Estados Unidos descubrieron el agente causante de la mayor epidemia que hemos conocido, el SIDA.
Eta Euskal Herria etorrita nolakoa zen orduko Bilbo? Zer gertatu zen 1993an? Tira, hasteko ni jaio nintzen 1993an. Eta horretaz gain beste gauza importante batzuk ere gertatu ziren. Korrikak Baionatik Bilborako bidea egin zuen, eta Joan Mari Torre Aldai Artaziak liburu argitaratu zuen Euskal liburuei egindako zentsura salatzeko. Zuetako zenbatiek erosi zuen liburu hura hemengo Berdez liburu dendan. 1993 urtean Atletikek Liga irabazi zuen. Hurrengo urtean ere irabaziko zuen. Garai hartan, Mikel Laboak Euskal Herriko antzokiak betetzen zituen. Eta justu 1993an, martxa baten lehen notak argitaratu zuen. Justu orain entzun dugun doinu hori. Urte hartan, ertzainak taldeak ere bere lehen maketa argitaratu zuen. Rockaren eta punkaren urteak ziren, eta ETB-ren estrenaldiaren urtea ere izan zen. 1993an iritsi zen Euskal Herriko etxeetako telebistetara euskarazko lehen emisioa. Ruper Ordorikak Ni ez naiz Noruegako errege diskoa argitaratu zuen, Sarriren eta Atxagaren testuak zituzten abestiekin. Gaur gurekin egotikoa zen Ruper, ekitaldi honetan parte hartzeko irrikaz, baina bizitzaren bihurrikeriak tarteko ezin izan du etorri. Eta horregatik hemendik eskerrona eta besarkada handi bat helarazi nahi diogu une gogor hauetan. Aupa Ruper! Bilbo, gure hiri hau, birmoldaketa sakon baten atarian zegoen urte haietan. Los años de la industria a pie de Nervión llegaban a su fin. Aquel Bilbo gris y de aguas oscuras, pero con tanta vida y movimiento, cambiaría sus ropajes en las siguientes décadas. Eta horri buruz kantatuko dute orain, Maite Sarasola eta Aizea Telleria bertsolariek. Ni jaio gabe nengoen aitak nire adina zuen kasin, ta oroitzen duten eran dioten izan zen nahiko desgrazin. Kontekstu gogor bati latz bat zitzaion tan hasi, baina herriak elkarlanetik berriz zuen irabazi, ta guri jaiak balorez nola busti digu irakatsi. Duela 40 urteko gertakaria gordean sortu zuena hirian, itolarria dolorean, eta oroituz orduko jende jarreren moldea. Ez dadila inoiz eten urteetako kordean. Ez dadila inoiz eten urteetako kordean. Euskal konpartsak ideon elkartasun uholdea. Bilbo mugimenduan zegoen. Euskal Herriko metropolian aldaketa gogoa zuten belaunaldi gazteak antolatzen hasi ziren, ehunka eragile eta mugimendutan. Gure aste nagusi hau ere horren isla izan zen.
Kaleetan, gaztetxeetan, unibertsitateetan, jaietan, aldaketa gogoa borborka zegoen. Eta noski, musikan eta eszenan gure garaietar arte ailegatu da testigantza hori. Bizitzeko modu bat islatzen zuten notak. El grupo Las Vulpes nació en ese Bilbo de ambiente industrial. Justo en 1983 publicaron un single con 2 canciones, Me gusta ser una zorra e Inquisición. Recordaréis la polémica que generó su actuación en televisión española. Más abajo en la ría, en Santurtzi, Eskorbuto también publicó su primera maqueta ese mismo año. De esos 2 grupos algo saben Mamen y Urko, que hoy están aquí con el grupo Bizkaiko Saguak. Agradecer que nos hayan invitado como parte de aquel año, representando a un tipo de música muy concreto, que también estábamos allí, 40 años ya, madre mía. Nunca mejor dicho, mira que no ha llovido. Vale, pues vamos a interpretar un tema que espero que lo reconozcáis y que lo conozcáis, y vamos a empezar a cantar lo popular tal y como era. ¿Os acordáis de aquel? Desde Santurce a Bilbao. Puente colgante, por debajo el gran nervión, donde reposan los excrementos, despidiendo mal olor. En sus orillas cuánta gente lucha por subsistir, desde Santurce a Bilbao. Somos ratas en Vizcaya, somos ratas contaminadas y vivimos en un pueblo que naufraga, fraga, fraga. Desde Santurce a Bilbao somos ratas en Vizcaya, somos ratas contaminadas y vivimos en un pueblo que naufraga, fraga, fraga. ¡Vamos! Somos ratas en Vizcaya, somos ratas contaminadas y vivimos en un pueblo que naufraga, fraga, fraga. Somos ratas en Vizcaya, somos ratas contaminadas
Eskerrik asko, que siga el homenaje. Gracias, chicas. Allá adelante. Euria jauzi eta jauzi. Jauzi eta jauzi. Bizkaitarrek zerura begiratzen zuten ea noiz atertuko. Baina hodei grisek urez bete zituzten Bilbo eta inguruko hainbat herri. Eta noski, gure aste nagusia ere urak eroan zuen 1983ko egun hartan. Ertzainak taldeak kontzertua izan zuen bezperan Bilbon eta Josu Zabalak autoz etxerako bidean zioala, zaparrada goitik behera jausten ikusi zuen. Euria jauzi eta jauzi. Gaur ere, hemen da Josu Zabala eta ez da bakarrik etorri. Berarekin batera daude, Unai Iturriaga, Igor Elortza eta Rafa Rueda. Eguerdi on danori, Bilboko urak badu bere ospea, baina ez dira Bilboko ur bakarrak txinpartadun ur horrek. Izan ditu Bilbok, bestelako urak ere, loiagoak eta desastra handiagoak eragin dituztenak. Gaur egun ere, badira oraindik Bilboko urak, eta horregatik sorta bat idatzi dugu Josu eta Rafaren laguntzarekin hemen egingo duguna. Bilboko urak. Sortuko zuten gal
San Cristobal, Bilboko ura, Bilboko ura, Bilboko ura. Etorkizun zati bat baita oroimena, ez aldugu aztuko sekula txarrena, ta gogoan gordeko aldugu onena, ez dezan urak eroan, urak dakarrena. Bilboko urak, Bilboko urak, Bilboko urak. Berrogei urtez dira pasatu geldiro, erdoia titanio mailara da igo, Guggenheinen aurretik hor zegoen Bilbo, lokatzetik sortzen du behin eta berriro. Bilboko urak, Bilboko urak, Bilboko urak. Bilboko urak, Bilboko urak, Bilboko urak. El río Nervión se desbordó en Laudio, en Araba, y provocó graves daños en muchas localidades del entorno. Para cuando llegó a Bilbao, el agua estaba por todas partes. Euskal Herrian izan den hondamendi natural suntsikorrena izan ziren uholde haiek. Errepide, etxebizitza eta auto asko eta asko birrindu zituen. Ia 40 pertsona hil ziren itota, eta milaka animalia ere zendu ziren. Bilboko alde zaharrean, kale hauetan, uholdea 3 metro altuko munstro bilakatu zen. Eta Peñaskalen, Abusun eta beste auzo batzuetan eraikin osoak eraitsi zituen. Nerbioi ibaiak 100 udalerri baino gehiago irentsi zituen. Eta atertu ostean, bilbotarrek erabat suntsitutako inguruari begiratu zioten, konpontzen nondik hasi jakin barik. Zoritxarrez, baina gaitzerdi edo, 7 kaleetan hildako bakarra izan zen. Etxegabe berezi bat, inguru honetan oso ezaguna. Hari buruz, Mikel Martinezek. Bai, orain dela 40 urte hemen Bilbon, Aldezarrean, 7 kaletan, Barrenkalean batez ere, pertsona edo pertsonaia oso pertsona berezia zelako bizi zen, oso ezaguna eta oso maitatua. Madriles.
jende askok ez du ezagutuko, urteak pasa dira, bai, etxegabe bat zen, vagabundo bat zen, hemen bizi zena. 15 urte edo lehenago etorri zen Bilbora, inork ezekien nongoa zen, inork ezekien bere izena, Madrilez zen, baina esan bezala oso maitatua eta oso ezaguna. Ezen eskale bat, no era un mendigo, berak Zaramako gauzak bildu, batez ere kartoia, eta garraiatzen zuen bere karritoarekin eta saltzen zuen hortik, ezta? Ez zuen dirurik eskatzen, hori bai, jendeak asko maite eta ezagutzen zuen eta lagundu egiten zuen, Aldezarreko bizi lagunek, komerzianteek, batez ere Herriberako merkatukoek, hortik hartzen zuenek kartoia, tabernariek, txikiteroekin harreman handia zeukan, oso tipo bitxia zen. Podía tener un genio increíble, chaval, quítate de aquí, que no me dejas pasar con el carro. Baina normalean oso alaia, oso berritsua zen. Gora iraultza! Horrela ibiltzen zen. Uholdetan, orain dela 40 urte, taberna batean zegoen lo egiten, eta hor urak harrapatuta hil zen. Nik neuk, parkatu nire izena edo ni aipatzeagatik, nik neuk jakin nuenean negar egin nuen. Agian, ez zen beragatik, bakarrik, agian denagatik zen, Bilbaoagatik, desastre uragatik, baina kontua da, malko batzuk atera zitzaizkidala. Eta uste dute nintzela bakarra izan. Creo que lo sentimos todos muchísimo. Beti, sasoi hartan eta horrela pentsatu zen omenaldi bat egin behar zitzaiola, baina premia larriak zeuden. Gaur, Bilboko konparsek omenaldi bat egin nahi diote y le quieren decir algo que creo que nos gustaría que nos dijeran a todos cuando nos muramos. Madriles hil zinenean malko batzuk lapurtu zenizkigun kabroi alakoa. Madriles, cuando moriste te lloramos y después de 40 años gogoan zaitugu. Aupazu! Las inundaciones quedaron grabadas en la memoria de todas las que las vivieron. Cada bilbaíno o bilbaína, cada barrio, cada comparsa tiene su historia propia, tiene sus anécdotas, pero todas tuvieron un objetivo común: sacar el agua y los escombros de las calles y recuperar la vida diaria cuanto antes. Prozesu hartan denetarik egon zen. Merkatari batek adibidez, uraren prezioa igotzea erabaki zuen. Eta horren aurrean, beste dendari batzuek paketeak banatu zituzten oinarrizko elikagaiekin eta ur edangarriarekin. Tragedietan ere badira aldeak. Hondamendiak hondamendi, uholdeak ez zuen apar artean eraman Marijaiak landatutako talde sentipenaren hazia. Aitzitik sendotu egin zuen. Bilbotarrak elkartuta, hondakinak kentzen eta garbitzen aritu ziren, gau eta egun kaleak berreskuratzeko. Eta oraingoan kulturarekin jarraitzeko antzerki bidez kontatuko digute hau guztia, Sudurkeriak taldeak.
La pasada noche la cuenca del Ibaizábal se ha desbordado hasta 5 metros en la capital vizcaína. Las pérdidas humanas y materiales son incalculables. Las personas voluntarias han hecho llamamiento a reunirse a las 10 en el kiosco del Arenal. Sí, la nera, ¿eh? A curar, ¿eh? La nera. ¡Ay! ¡Pase, nera! ¡Pase! ¡Uy! ¡Uy! Percala. Baina, la nera. ¡Ai! Tirapo. Berotuko guapurreta. Segurtasuna, beti segurtasuna. Tirikitrao. Arte nagusia ez. Bueno, la nera. Ups. La nera. Ya, la nera. Este nagusia es. Orain la nera. Eta punto. La nera. La nera. Venga, a ver, la nera. Vale. La nera. Hola. Bueno. Ari. Ay, Sandra. Squeaking. Uy. Comprometitua. Eso. Itaron. Es que vaya, a mí se la den como esto funciona. Vaya. Relares. Eso. Ay, hola, vaya.
A punto. La 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 baina lanera. Eskerrik asko. Lanera. A punto. Bai, badakit. Presto. Venga, lanera. Horrela, bai. Txaron. Hala, bai. Ez funtzionatzen. Ai, zer behar dugu? Lan asko. Batera. Bat, bi eta hiru. Bat, bi eta hiru. Ez. Berriro. Ahora, le pillau. Bi eta hiru. Ui. Itxaron. Izan berda, lanera, baina batera elkarrekin. Bale, itxaron. Bat. Bi. Lanera. Elkar lanera. Hoy queremos rendir homenaje a las personas que trabajaron aquellos días para recuperar la ciudad, para recuperar Bilbao, que trabajaron en las comparsas, en el ayuntamiento, en las brigadas. Algunas de ellas están aquí y las vamos a invitar a subir al escenario. Segi aruta. Bilbotarrak izan ziren uholdeari erantzun ziotenak, eta erantzun zioten beste uholde handi batez, elkartasun eta elkarlan uholde baten bidez. Hemen gurekin eszenarioan daude, elkarrekin lokatzari eta hondamendiari aurre egin zioten herritar, langile, brigadista, konparsakideak eta abar. Jaso ezazue berriro ere txalo batekin gure rekonozimendurik handiena. Gaur, ekitaldi honekin amaituko da elkarlan uholdea izeneko kanpaina hau, baina
omenaldi honetaz gain, badu beste helburu bat etorkizunera begira. Egunotan ikusi eta batez ere jasan dugunez, berotze globalaren norabideak ez du bat ere itxura onik. Zientzialarien arabera, badakizue eta entzungo zenuten, ugaritzen ari dira eta are gehiago ugarituko dira muturreko klima gertaerak, izan euriteak, izan sikateak, suteak eta uholdeak ere bai. Eta halako batean, Bilbo berriro urak hartzeko arriskua ezin dugu baztertu. Nola jokatuko lukete orduan bilbotarrek? Duela 45 urte, jai eredugarria sortu zuten bezala, duela 40 urte, elkarlan eredugarria sortu zuten. Etorkizunean ere ez dadila galdu. Hemen daudenak lekukoetako batzuk dira, baina izan daitezela ekarlan horren lagin. Elkarrekin arituz dena dugu posible. Txalo bero bat! Eguerdion guztioi, egin dezagun guztiok topa batera, gora aste nagusia, gora herria, gora Bilbo Euskal Herrian. Por los que estuvimos, por los que estamos y por los que estarán. Gora Bilbo, gora Bilboko konparsa, gora aste nagusia. Gora! Egunon denori. Tuviste que decirme adiós, calles hundidas a mis pies, para echarte en falta hasta la muerte.
y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, como una veleta fiel al viento. Corazón de tango, tengo el cuerpo de jota y soy un aprendiz de sinvergüenza. Que en brazos de la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un avión. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Corazón de tango, tengo el cuerpo de jota y soy un aprendiz de sinvergüenza. Que en brazos de la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un avión. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Ora Bilbo ta Bilbo Tarrak. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Que siga la fiesta. Ezin hobeto amaitu, eskerrik asko denoi ekitaldi honetara etortzeagatik eta gogoratu. Gora elkartasuna eta gora Aste Nagusia! Aste Nagusia bakarra dago 10 gauekoa munduan. Abuztuen Bilbon danok kalera, katuek eurek ben jaiketan. Mari jaia dator. Mari jaia dator. Uger, Bilboko uretan. Mari jaia dator. Abuztuan dano, zar eta gazte, gizon eta andre, Kaixetan. Zapia lepoan, alkar hartuta, kolore guztia antzetan. Gozatar lojua, ez eidoaz batera, bata edo bestea, zoratu eginda. Gozatar lojua, ez eidoaz batera, bata edo bestea, zoratu eginda. Ara, nor datorren, ara, gure Mari jaia. Ene, oiaiene bada, aste hau pasata berriro joango da. Mari jaia bera, Gure Mari jaia, Bilbora etorri da, Aste Nagusira. Mari jaia bera, Gure Mari jaia, Bilbora etorri da, Aste Nagusira. ara,
aste nagusira. Marijaia bera, gure marijaia, Bilbora etorri da, aste nagusira. Aste nagusi bakarra munduan, marijaia. Aste nagusi bakarra munduan, marijaia.